Kubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kejela ubak senyap halang dhar haka ar pulai tarik nailur aja arpsau ulalit banjurip ya kakat ling sun ha umrai nak benta ban kemi benya halor ke jingtmu ban penhe ya kani kakat ling sun ban pensuk ya kalet kawan jong kipat ba Kejela baru ban long kum kawai nakilat yo kam yo jam ya ki khun samla haka ni kasngi lawan ban dan ringkat do chief secretary Kejela ubak DP Walang UMLA ke umrai constituency ubak daman bat lamare Deputy Commissioner Garib Hoi Abhilash Baranwal ki officer na ketenat transport Kejela, ki officer na ketenat civil aviation ke Sorkar Pedeng, ki bor badi kami jong kakat lingsun ha umrai lembat kiwei. Haba keren syakilak patai kubor hadian ketika jingalang, bat jurip ya ketika kakat lingsun, ubak senya bahlang dhar ulaong, baka Sorkar Jela ke Shimkia Bha, hak bedai bak kini ke jingpenhe ya kakat lingsun ha umrai, bat dia thu baka kaipot ke baladak ban le ningkong, kamlong satya ke babiang, bat menta lali biang da wepat ke batmai bat baka don kalat ban penhe shu ikani kakat lingsun nak benta ban wanra iki lingsun ki bahe kum ka E320 bat E321 uba snya balang dhar ula bentik ru bagi don kendiat ki benta ki baka Sorkar Jela kahap ban kerpat syakatanat civil aviation ke Sorkar Pedeng nak benta ban wing lani pelat iki katu kani ki kendon kenang ba anla ban pen urlong ikani ke jingtmu ban penhe ya ketika kat lingsun ke badairu ke jing angnut jong ke Sorkar Jela omtang ban pensuk ya kalet kawan jong kipat ba hendai kan ya rap ru ban wanra ya kalat yo kam yo jam ula ong ru balada ke Sorkar Pedeng kamla ban pediang ya ketika jing kerpat jong ke Sorkar Jela kan syem jing e pat namar ke jing lut kalalong ke bapalat liam dak ba kedau ru la kumnu kan lut hadu prahajar kulur nak benta ban penhe ya ketika kat lingsun kat kum ki kendon balabu dak ketenat civil aviation ke Sorkar Pedeng. This building is where is the 16 acres? 16 acres? Matai spet tapi dia. Oi. Em ra tu ngarang em ngasa kuat orang beauty mana. Dia em masuk Don the meeting but the officials of government of India things from civil aviation makat bat kini gi nong pek pada hari airport ni hagajing don lang mag chief secretary yongi bat commission secretary transport bat di vehicle official of transport department makat baru lokal meni uma teman baik kare baru ba lokal meni suri ba hagajing pelong ini meeting yang main baik ba ini government ngila kau serius apa kamu nak expand ya. Dan soal lagi report ni ha ada yang tu kamu fiscal. Dan mentah aku belum mentah nak yok benga second report naga airport authority of India hi. Ka possibilities kadon. Tang badon katu ka ni pati hab ikan Sorkar India lembaga civil aviation industry. Namar ba kat kum ke drawing ke plans kila layout apa ni kat kum begini latest survey kila kalau imatkan long possibility ban expanding airport andai don kat tu ni bagi guidelines sebab ya keren berbagai union government kena mungkin XM kat tu ni kena mungkin proceed ahead with expansion
maka expansion kat kum ga survey balik mentan bagi lapi report kadon gala ban expand seni kalian the plus to hab acquire kum kan riwakar bat ka extra additional land bat riwakar ga parking bay juga airport kata kum company dia kata in next day after tomorrow will be having a cabinet, you will get clear fast in the cabinet, we will move ahead with the government of India. Jing temu kalau Kum ga plan bagi peni mut bala daka don katu ko ni guideline bahap exam min hab request ko man India tala exam ni kita nilala man ra mai ni biar dak kuma badon ko ti man kasi di A320 bagi 321 dong nila ba amo ga 320 ni tip ko ba si spa pravut more or less 321 ba kalau more politi talaga kan kum gusrib ki peni is possibility ya handai don setakat tu kan ni baba don ki hab exam hab request ng government of India dan lagi exam kita kalau ba kala hai per cost dan kata kata lagi exam kita ku belum tani tharai kala ban long very genuine ang ila extend kita apa patu baris ni namta ni expansion ma kan no try kan jingnut mulaga kat kum ga plan ke bigi pha mantan da accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India, more or less. And the land acquisition will be done by the state government, whatever land is required for the new expansion. Masa sakano kalan don kaman expansion. Kung government tayo don kam sa kandiwakar ng kutaga safety na locally existing, but kandiwakar baga parking big aircraft. Tinapta ka runway desa. Runway in extend kung sa kandai spa meter more or less kan long ahajar sa spa meter, it's fit for a big aircraft to land. Kita ladala extend ya kan ka airport ang niya po umroy ti kan dan em ka jing temu bat ban ra biang daga Jakarta daga way airport daga way nak benta ka sulong kan ya mentas tuang impresang sa gini gawai daga expansion ka long orlong not come to Manlik for other airport not come. Kadang jing temu ban long ya kan ke airport 24/7 Yeah, obviously when everything is done as per the like what I said, ban ra ibi aircraft, obviously kalau 24/7. Kajing anu ni kumu government ni kwa urlong bai la tekan pakalong katarik jing anu ni bat kamtan gi kun juga stay di bro ka bai kila ya kwa anu riban pelong ya kani te ya ke extend orang wi kada kajaka don ar kilometer ste ngila man extend mutaro hande don katuk ani bat mata safety reason hab acquire gi new additional land. Ibu Korea ini malah nu ban Day after tomorrow will be having a cabinet, we will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanal de patakan don meeting with the government of India hang tangin ya boy kapor. Kan balangin prikloh kay po aray sinam mo. Hapan kloh man suki kon di state jongi. We are very serious from the state government to expand this airport. Apa yang jor di airport What you raise? Kajimu jongi ndal adep kaning master plan hang ni new airport inle TikTok kumulong gawin di airport. Maru emali mani udang raise ka meeting ba nang bon gini gilinti nang sateng ina unyo balengin padle mata just temporary nagmanta ni kwa ngala orlong gani ga airport ka bahe kanang gilu exactly like how the other airport in the whole country done. Kumbakano spangot ki sama kini yo kami jam terima ada jia pa sa airport long 24/7 ban. Kalau bumi na marba expansion exact DPR ni parti bah kanu commitment hai lara ka orlong hi bun bagin yo mar whether direct employment or indirect employment minimum ni yo bala sa spang chaneng bai na mamong tang airport ani ki kali kamai kamtam hargawan ki flight bah tang talu sausan spa flight taxi dan kam lepa driver hata minimum segi dukan syar dukan do segi cafe gitu gini tegijing ang nod nag sorkari ban penhe gini kami de katai to create employment handai khabar ban sukale kawan ban nam don kam semelik sa uhuti kumuju lek ba kata Akbay day bat kini ka kakat kum latest survey ni kuat ban persang ban awat di lomba nakata daung hab extend ni runway sa kani galing dan don lepas sekaju sa kandai spa meter very much within our own land present land mukta satu la kata satu galan min hab ori di gilong la ori di gilong bat kala apa su prahaja kurta kena ya thutan tengi persang ban awat ban expand runway decide hani don katuk ani bat ki don ga guideline ban hab don kam ka site ata kare don gi kat kum ga prosedur joki ya kita ingin hab request ya government of India ban exam ni
Dikila man exam ya kita hai. Teka mundun kampung tigelung kala feasible man land big aircraft teka ba extend ini runway towards this side. Towards this Indonesian road side. Kumpulan kita di flight ini ki yang mungkin itu dulu. Kolkata mangkasingar artli ka Delhi ka long arsim stio to bat kini non is connected flight kita di Prakanda kini barohi. Connected with the other northeastern state. Tegi parliament Kolkata mangkasing artli kan umroy Delhi is kalong twice a week. In the meantime kumuntangan ng proses si kan benginang up gini flight bahe nganang under process bengin le gini flight baridlo ban connect with different cities umroy Mumbai, umroy Bangalore, umroy Hyderabad. Now the process is still on. While we are waiting for this big aircraft feasibility.